ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kanyutrep Integrated Territorial Organization hakap kanyutrep urampang arja abusau. Kala ujo shika Directorate of Mineral Resources halo kejung yang bat jingi dekhot keseng yaki chalan thok bla pendan kam dikinong khayi doyong tu penchalan bi anyu doyong na kanega jela Meghalaya. Na kalyang jong keseng kala IT ru deka dor khas hau Director Upius di Sangma ban ujor halo kanega jinglap jong keseng kabalam shika jinglat e ka khajna jong ka sarkar jela na kejing don jingi rishim kabu. Ulay thu bakaseng kalayo ujoru halo ka jingkentat jong director bansoy ka no objection certificate klam diyo ktin chwa ni kibor bahalor wat hadien bikinong khayi doyong klapin biang bakla dap siye ka royalty ka GST bat ka bid amount hindai na kalyang jong director la kentat mardor ya ka ni ka jingkeno hakmat kinong yalam jong kaseng hitu oi song ne apo dia mat ban bu ko ka dokas ban bu jingkini yo director Halor kanega chalan duyong gobran kita ke auction halor ni duyong te nilai kendo baru nilai kanega dorkas bar hani ke dorkas na bu ke jingkli ba kumno bola pembiang kita kikot sla kumno yat kumno mi bat kanno baladap kanno badang sa tenaga liang jong uru kat kum ketu jing thok la ai ki jubab don ki ba long satisfied don ki bon long satisfied ru te habiye dei be ki point ke bangi keli ba kidon kan tali kini ki checkpoint ki jongki te ulai kidon kumbashi ndai tali kaba kumthopia ka umling dauki sapai rata chera borsara bagli cheragau dalu bat denadu kite ki checkpoint ta habiye kran batki te hakajing ekran te uang ba ye ke chalan kat kum ke jing ujor badan bu ujor jangi ba new director mentre ban sanye kata ke chalan hadian la dap siwi kata ka royalty la dap pensiu le kata ke GST lan kita ke bid amount tenden la poi mu kat dinai uang ba em ngi san be kan si hadian la dap siwi kata katak ka royalty GST ba ke bid amount ting la yo jing syai ba na kalian jung la kubur ba mundon kata ka kum ko ba ke jing ujor bla ai ki kat to kat ni ki balik kata te hakane ke jing ekran nilai ekran dengan ke kam chalan te ngila pun isu ku ba hak katto kan sini don ki khap ba ki khana jungi ki encounter ke ka fake chalan kani ketika ta ka fake chalan ya kan ni la verify hu do director mangi wan hu ban kali ya kan ka chalan ba ka fake lan ka original tena kalian jong ruang ba kan ka fake te ulo ong ru ba unsa pha de inquiry hadin bangin sabut de kan ka jing ujor shu but ba kani ke jing slam ban pha ban ujoru kalong nomor bahak por ba kem kitu ki babad ye kani ke chalan ki la phet no nomor ba ki ka number ru ki pendon kam da ka number thok hadian bla check la man ne badi ki number jing skuti ni kita tika sem jing e tangna kalian jong u tangi kentu yu ba udai ban pengor bah ban check bah gini ki chalan nomor ba mentai ki la bon ki fix chalan ba khamtam ki nong khaji mo pej mentar hapor ba phit chalan phide ban lek verify sha hapor dia mar khnang ba tip shai ba ka dei ka chalan thok ne ka chalan tuk na yo phi yo kum kan ni ka bom don sel ka bom don sign ta kum kan ni kam dei tang ka jing du nong ye pisia ki nong khai henrei wat ye ka revenue jong state kan ni ka wi yo le se ka dei ka daw ka ba ka jing du ye ka ta ka revenue hapo ka state ka jungi kan ni ka dei ka ba ma tam la ya kan ni la shutiet ma ha ta dor arpo lai pho hajar tang ban im rei ka jingdo nong pat ya state ya ta revenue kalong ko bejo tena kalian ka jong u lo ong ban sim kya deki e gini ki bayar dei bat kan ka kam do yo
kan ni ke calan encounter rekat tu kat ni kena upar ba kidon kitrok pilai hadian pa lalai ni uduyom te let's say kidon hiro ki ba syat tu ne ta shu yeng kai sa suruk it ki kili den pi kit yo kit mat yang pi dan calan ki yang dan dala ong ai mas ai maki ki start kali wot ki pet dan dala check pat lap kan ni dan dala lap kan ni ta ngingim dei kita expert nomor mana ko por pisai I ba la dengi yo ban bat kita ki kali duyong pulit uang pe ba ke complaints ke DMR ong yi ke DMR ban ya fer ta ka daw ngi wo ngawan ni hakmat jong director ban pun sengowe kan ni ba kan ni ka dei ka bathok ne ka pisha ta hoj kubur uang ba kan ni ka dei ka fik ta na kaliang jong ki kumba uru ong kumju hi men ne kumba ki na ka por kumba pi ong ma pi ba ai hopulet hendrei nging la tip syai ba ngindal ai upulit undinai be kan ni bat undong be ba ka de ka kamram DMR ta ka daw ngi wan ha u to I chim ke ka kam DMR rin haba maki ta ka ba de pe ki ba authorize kan ni bat ngila I suggestion through ya ki ba kham tam haba ye dei ba tu do yong mo tu ba ki ong tau saulak tam uban wan na po nagalan you tu do yong ru ngila ya kren hang ni ba ki ong ki application ba kan knowledge kan de be ka government kadu mentah bang kiling ong la kanoton ula de calan you tau duyong na po nagalan yung umpat calan hadu watang stan ru hajing gede bo tau calan na po nagalan udah calan ke calan kade jong kana government of nagalan department of mining and geology nagalan but kichupunan kam tang surok jong kami khalia pan export ini udah yang support Bangladesh pori Bangladesh tikidon kam approval jong state government leng ba ka tenat mining and geology ti hajing de ba kani ku duyong bawan po nagalan nagaliang jong director ulang ba ki paperwork under process But hadok menta ya utu do yang basalok 10,000 ton dikimut ban export Bangladesh leng ba ke South Garo Hills hadok menta 4 calan ya u namar ki formalities 4 dem ti kin ab tat handuk dade bi formalities kin verify shwa ki documents hatu kita ki documents bawan na po ki calan na po nagalan kilong eligible ne em kilong qualify ne pet ke criteria jong mining and geology jong ke sarkar jalami khalia tat tanghang ta kinsa sign kinsa authorize kinsa verify ba kinsa elat ya kini udah yang bawa na po nagalan ban yai dan ba usurok jong ke jalami khalia ban export yang udah siapa ri Bangladesh kanang pemerintah kasi kadai long gumnya ki bon ngut kini ki samla ki jongi ki bom dan kam dan jam ki brangsang ban pri ki ya dan ki kata mo ki basim da don kuma shpo ka sanlak ban yo kon yu noi u ban yo e kata auction jong ne u do yong ta hadin ba ki la yo te ki la dep sewi kata royalty ki tax ni kata te hadin nang to pa ki ong bandal apo yang ne ban pan ni kata ki NOC director tentang kalian jong umtre ban sai kat kum ka jing keno kata kristi bagi wan kita kat to kat ningot kinong kai tengi pat ki bos mukhya banmar bengi kum ki khon samla o ki don sha ki basim da karam da kalun tang ban ta ban im ye ga jakpo hendrei ban haban sio pat dia kata ka bamrung chapo state kata ka revenue mo kata ka bisa ka bolong outsource ka bahaban sign de kita ki high level ki ba shudong tang ki high authority ki kabadika black money ta kabamdon kot isla ban han over kum kata ngi songkhya ngindal awan nang ni kena kaliang re jong pat dinai be ya kata ka alej lene kata ka jing keno da keno tengah kan tui gitu ki kon samla ki badon ya kata ka kila de ble kata ka sini kata lej khamat jong pan ki jing shan namar hangi ukren dok me yo le se un pelai ni si pisia kai gitu ka aga wiket jaga bagi ong tang klem don sign klem don sili ba tinggal lawan ban ayu dalap kum kanika incident di ban ya tubi ki pulit lane di ban ai FIR mador ditambah gitu ki ong ki klem lap ya briu tinggal long la dalap kum kanika incident akan ko persawan ya tu min sasim ya kan ko action akan kum ka kendon jong ka ai tinggal asu la clarify ka kata dur Charman thinking ngingim ndon ba authorize ban shna yeno ban ayu ba ngam ban shna fake chalam min kai ka bangi shna ba thinking shna ya ka chalan katkum ka feature bala ai lai da ka sarkar tingi kan tu be ki feature baru aga chalan jungi nang tangi don ka QR code nang tangi enter ya ka details jong ka vehicles teng sign ba de ki officer apo office aga chalan te
nantang ingi don ru ka apo check it ni don kata ka mission yung handheld device te kata ka handheld device kan sa detect lada don kanu ka fake chalan ba penyait rakyat tu kikin sa scan report pa kia scan ya ka chalan kin tip ke the fake ne ke the ka genuine ne te ki claim la ban transport kanu ke minerals lan ka duyong lung ba fake chalan ki exit pan entry point kum hamne riboy ni don ka umling di mar check-in ngidon habos ang namut ang iyo kan ka iska silsi ka dauki ngidon rata chera ngidon ha safai te shagaruls ngidon daina dubi kawin sa ka gaswa para nang dalu kita agaruls. Then on the southwest we don't have Borsora, Bagli, Borsora, but Cheragao, but Bagli. Kini kita ki dia nak cekit pemino. Nanti kiwi mengam desi lapan lai tahun lalu ada pidon kam detail dengan lapan ayat cekit kilis tu cekit. And dangdon iban yo nama dangdon ki successful bidders kita ayu kita patsiu ya ka bid amount but kibi ki jinsiu then dala adat siu kita baru dala adat GST dan segala royalty ke ses dala adat siu gitu kinsawan apply nak untuk kecalan nang tanam kenmau kat nomor ki patsiu tanpa tandong ki ba patsiu ya ka bid amount berkiwi ki jinsiu diklaim patiawan ban apply nak kita kecalan nang tala adon ki bala siu ladon ki bala yawan la sim ya ki calan ngam laban exactly ong kat nomor ki la sim namun nama ki la ya bu nang ta don ki ba ayu naga tau ka nagato ba kiong kayo umdalong agad itikidon kipa lawan apply calan tanpa kiong option na maging picture ya ka yo naman ka yo kalong down na kiong gatul ka information joki tekat kibawan sim calan tingi laya issue at nangyayang peteng ban issue as and when they come for challenge ni don ki officer in charge sabaro ki check it the tanki trucks kibaton balik challenge ki laban pass through kini ki dia mak check it tinggal ai da apataru ya ki officer in charge dong baru ki check it per ki deban check ba na kim deban sha kano ka truck doyong claim da don valid mineral transport challenge bila ngala ai strict order yaki baru ki ayu officer in charge ki dia ma cheki em ko ba menta de adu menta de ki patla ba ya ki fake chalan la ta ton kanu ka information ba ton fake chalan ba ki ra chalan ba fake tingin ngala la ong yaki ban informate saka di mat cekit concern lalu wat hangi ru pengilapan beta yaki officer jongi bakin laya ke badon kam tamli ban file FIR lada detect any illegal transportation Haduk mentan padan bawan ujur padon hadu mentan ni patlat tangka sing itu bawan. oh tang itu ki bawan tang baktul ki klem don ki ong ki claim lap you briu tina kita kalau persang pan buat evidence kenapa milapan sim action dekat kum ka jintong kan kat kum ka ai ngam lapan immediately yaitu yapi ngam don ka record kum ba ka kan sim for yang aban rata pidon kan lapan ai hati kan ka revenue bangila collect but kat we expect them collect
Citizen First is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center